radio BBC gahuza miryango ivuga irondere kuri metero 19 25 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Uni saha 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi, muri kumwe na Florentine Kwizera. Ndabahaye amahoro n'ikaze mwese abakunzi ba BBC gahuza miryango, kaze muri iki kiganiro cacu co kuri wa gatanu itariki 25 z'ukwezi kwa kabiri muri 2022. Ikibazo gikomeza kuvugwa cyane mu isi muri kino gihe n'intambara iri kirabera muri Ukraine itanguye gutuma bamwe bahungira hanze y'igihugu. Murumva mukanya uko vyifashe. Turababwira no ku ngaruka zishobora kwitegwa mu isi kubera iyo ntambara nyene. Turaja no mu Rwanda aho abarimyi n'aborozi bamaze kwitabira umugambi w'ubwishingizi birinda ubuhombe bushobora kubashikira. Rwana nk'iyo ntabwo yajya munsi y'ibihumbi 800 mu gaciro nayihaye. Ibazo rero nk'ubwirwa ikancika, ariko mvuga ngo ipfuye ni ukubona inka nta kwirwa nsuza umutima ngo nsubire mu bibazo byo kuganya. Tubafitiye n'abaza muganga ku ngwara y'intandara canke igicuri muri iki kiganiro gihagarikiwe na Mark Niyonkuru. Imbere y'ivyo vyose banze mutega amatwi amakuru yo hirya no hino ku isi avugwa hano kuri BBC, mushikirizwa na Jacques Niyitegeka. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yahamagariye igisirikare cy'igihugu cye guhagarara bwuma mu guhangana n'ibitero by'ingabo z'Uburusiya by'ubutitsa, maze avuga ko aribo igihugu gicungiraho. Hari ukurusasanya kumvikanye mu duce two majyaruguru y'umurwa mukuru Kiev twagezwemo n'abasirikare b'imbere b'Uburusiya, ariko Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu ya Ukraine yaje kuvuga mu nyuma ko icyo yise imitwe y'Abarusiya iteza akavuyo yose bayivanye mu nzira. Kuri uyu munsi wa kabiri w'imirwano habaye imirwano ikarishye mu tundi duce tw'igihugu, mu majyaruguru, mu burasirazuba no mu majyepfo, mu karere ka Kherson no mu cyambu cya Mariupol. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yasabye igisirikare cya Ukraine kuvanaho ubuyobozi bwacyo. Mu gihe ingabo z'Uburusiya zirimo kugerageza gufata Kiev, Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu iravuga ko abandi basirikare n'ibikoresho barimo koherezwa kugira ngo umujyi ukomeze kurindwa. Kandi abategetsi baravuga ko imbunda zirasa amasasu y'urufaya 18,000 zahawe abakorera bushake bashaka kurinda umujyi. Umukuru w'umujyi wa Kiev Vitali Klitschko yavuze ko buri muntu wese wifuza kurinda umujyi agomba kuvugana n'igisirikare cya Ukraine kugira ngo agifashe. Mu bantu bamwe babonetse bajya gufasha igisirikare harimo Petro Poroshenko wigeze kuyobora iki gihugu. Televiziyo muri Ukraine yigishije abantu ukuntu bashobora gukora ibisasu bya peteroli bituritswa. Lesla Vasilenko ni umudepite mu nteko nshingamategeko ya Ukraine wo mu ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi rya Holos, yabwiye BBC ko abanya-Ukraine bazarwanira igihugu cyabo uko babishoboye. Ukraine ntabwo izamanika amaboko kubera ko Ukraine atari Uburusiya, kandi Ukraine ntabwo ari igice cy'Uburusiya. Ukraine ni igihugu cyigenga kandi tuzakomeza kurengera dushimitse ubwigenge bwacu. Hagati aho, perezida wa Ukraine Zelensky yasabye ibihugu byo mu Burayi gufatira ibihano birushijeho gukara Uburusiya. Yavuze ko ibihano byose bishoboka bitari byafatwa, kandi arashaka ko Moscow barushaho kuyosa igitutu. Perezida w'inteko y'Uburayi Charles Michel yavuze ko hari ibindi bihano birimo gutegurwa. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Autriche yatangaje ko ibingibi bizibasira Perezida Putin na Minisitiri we w'ububanyi n'amahanga Sergei Lavrov ku giti cyabo. Ibiganiro birakomeje kukureba niba Uburusiya bwasibirwa amayira ntibwongere kwemererwa gukoresha uburyo mpuzamahanga bunyuzwaho amafaranga buzwi ku izina rya SWIFT. Ariko rero Ubushinwa bwo bwavuze ko ibihano atari inzira na gato yo gukemura kino kibazo. Minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'iki gihugu yashimangiye ko igisubizo kinyuze mu nzira ya diplomasi gishoboka. Ni inkuru ya Stephen McDonald mugezwaho na Yvette Kabatesi.
umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubushinwa nta makuru yatanze ku kuntu ibiganiro byashoboka, ariko Wang Wenbin yatangaje ko Ubushinwa bwizera ko igisubizo kinyuze mu nzira ya politike muri Ukraine kigishoboka. Yanze gushinja ivogera ry'Uburusiya muri Ukraine cyangwa kwemera ko ari ukuvogera koko. Abajijwe inshuro nyinshi niba guverinoma ye ishinja mu buryo bumwe cyangwa ubundi intambara iri hariya, yasubiyemo aho Ubushinwa buhagaze yuko impande zombi zagombye kwifata. Amarushanwa menshi akomeye ya siporo yarateganijwe kubera mu Burusiya yahagaritswe. Urwego rushinzwe amarushanwa y'umupira w'amaguru mu Burayi UEFA rwatangaje ko umukino wa nyuma w'igikombe cy'amakipe yabaye ya mbere iwabo wagombaga kubera i St Petersburg wimuriwe i Paris mu Bufaransa. Urwego rushinzwe imikino yo gusiganwa mu modoka Grand Prix rwahagaritse irushanwa ry'umwaka rya Grand Prix ribera mu Burusiya. Indi mikino isigaye mu irushanwa ryo gusiganwa banyerera ku rubura mu rwego rw'isi yimuriwe ahandi. Nyuma yaho Norvege na Sweden bitangaje ko bitazohereza abakinnyi guhiganwa mu Burusiya. Hagati aho ikipe y'umupira w'amaguru yo mu Bwongereza Manchester United ihagaritse amasezerano yo kwamamaza yarifitanye n'ikigo cy'indege cyo mu Burusiya Aeroflot. Mu yandi makuru, ibitangazamakuru byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika biravuga ko Perezida Joe Biden yahisemo Ketanji Brown Jackson ngo habe umwe mu bacamanza mu rukiko rw'ikirenga rw'icyo gihugu. Biraza gutangazwa ku mugaragaro mu nyuma. Madame Jackson ni umucamanza w'urukiko rw'ubujurire mu rwego rw'igihugu, akaba yabonwaga nk'uri ku isonga ry'abashobora gushyirwa muri uwo mwanya nyuma yaho Perezida Biden atangaje ko hazashyira mu bikorwa ibyo yasezeranije ko azagena umwiraburakazi ku mwanya w'umucamanza wo mu rukiko rw'ikirenga. Niyemezwa, Ketanji Brown Jackson azaba abaye umwiraburakazi wa mbere ugiye kubaho umucamanza mu rukiko rw'ikirenga mu myaka 233 rumaze rushinzwe. Azabasimbuye Stephen Breyer watangaje ko azajya mu kiruhuko cy'izabukuru mu kwezi kwa gatandatu. Urukiko muri Kenya rwakatiye umukobwa w'imyaka 18 igihano cyo gufungwa imyaka 5 kubera gutangiza inkongi y'umuriro mu buryamo bw'ikigo cy'ishuri yigagamo yahitanye 10 muri bagenzi be. Uyu mukobwa wari ufite imyaka 14 igihe yakongezaga uwo muriro ku ishuri rikomeye rya Moi Girls School muri 2017 kubera ko yabikoze kubera ko yashaka ko yimurirwa ku rindi shuri. Icyo gihe yagerageje gutabara bamwe muri bagenzi be. Urukiko rwamuhamije icyaha cyo kwica atabigambiriye nyuma yo kumugiraho umwere ku cyaha cy'ubuhotozi umwaka ushize. Florentine, urakoze. Jacques Niyitegeka kuri ayo makuru ya BBC. Mu gihe intambara zikomeza hirya no hino muri Ukraine nk'uko Jacques yaraheje kubibabwira, Perezida w'ico gihugu asaba igisirikare ciwe gukomeza kwihagararako, nayo Perezida w'Uburusiya agasaba abasirikare ba Ukraine gukombora abategetsi babo. Aho ni mu gihe abantu bariko barahunga umugwa mukuru Kiev uko ingabo z'Uburusiya zikomeza kwegereza. Abahunga rero bakaba berekeza ku mbibe z'uburengerazuba amaja muri Pologne na Moldova mu bumanuko. Bagwiriyemwo abagore n'abana, abenshi bo mu bwoko bw'abanya-Hongria. Ku murongo wa telefone turi kumwe na Robert Patrick Misigaro yakomeje gukurikirana amakuru avugwa kuri iyi ntambara irikiraba muri Ukraine. Robert, nimba unyumva wo tubwira ibintu bigeze hehe muri Ukraine muri kino gihe? Ndakumva Florentine, muri Ukraine ubu amakuru aheruka nayo ko abasirikare b'Uburusiya ngo bariko barasatira umugwa mukuru Kiev, mbere ngo bakabageze mu bice by'uburaruko by'ico gisagara nk'uko Ukraine yonyine zivugira. Akaba mbere habonetse za video ku mbuga zitandukanye zerekana ibiduga by'Uburusiya biri muri utwo turere. Gataho rero umukuru w'igihugu cy'Uburusiya Vladimir Putin yabwiye abasirikare ba Ukraine bati ni bahaguruka ahubwo batembagaze ubutegetsi bw'igihugu cyabo. Muri ico gihe nyene abanya Ukraine cyangwa bafatanyije n'Ubwongereza bavuga yuko ngo abanyagihugu bashikira 94 abanya-Ukraine ngo basize ubuzima, no abantu nako 94 bameze kwasiga ubuzima, bakaba barimo ngo abanyagihugu 54. Hagati aho ubushikiranganje bwigeje kwivuna abansi bwa Ukraine bwo buvuga yuko ngo abasirikare bashika ku gihumbi b'Uburusiya bamaze kuwicwa, ariko ibyo ayo makuru ntarashobora kwemezwa n'uruhande atogwegamiye. Kare Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yahamagariye abanyagihugu ba Ukraine
guhaguruka ngo bagakora ibyo kwitanga, bagakora ibicupa bijamwo ibitoro biturika ngo bakagwana ku mujyi wabo kugira ntufatwe. Aho rero hari imbere yuko yaravuze yuko ngo abasirikare b'Uburusiya batariko barahitamwo uwo bahohotera canke uwo bagaba ku igitero. Reka twumve ingene bivuze. Igitondo cya kabiri cyaranzwe n'imirwano myinshi. Saa 10 za mu gitondo ingabo z'Uburusiya zakomeje gusuka ibisasu bya rokete ku butaka bwa Ukraine. Baravuga ko bitagambiriye abaturage ariko ni ikinyoma. Ukuri nuko badatoranya aho bari kurasa. Nkuko byagenze ejo, abasirikare n'abaturage bari kugabwaho ibitero n'Uburusiya. Intego z'ibi bitero ni ugushyira igitutu kuri mwe abaturage ba Ukraine, ku baturage bacu bose. Ndashimangira ntabwo ari kuri leta gusa, ahubwo ni ku banya-Ukraine bose. Kandi uyu munsi kurusha uko byagenze ejo, abahungu n'abakobwa bacu abarwanirira Ukraine bose banze ko umwanzi agera ku ntego yari yiyemeje yo gufata Ukraine ku munsi wa mbere. Robert, uretse Ukraine amakungu yoyo avuga iki kuri iyi ntambara? Ibiheruka kuvugwa ni urwego rw'umugabane wa Buraya rujeje by'agateka kazina muntu. Urwego rwatangaje yuko rukuye Uburusiya mu banyamuryango bago, rukavuga yuko abashikiranganje bago batazosubira kwitaba inama zo kuri urwo rwego mu bujanye n'agateka kazina muntu. Akaba ikindi naco rero no mwungere wa Eglise Katolika yakoze, Papa Francis yakoze bidasanzwe aho yagendeye ibiro biserukiye Uburusiya Vatikano, akabashikiriza ko atewe impungenge kubiriko birabera mu gihugu cya Ukraine. Bivuga yuko rero ngo ari ibintu bitari bwashike aho umupapa akora ibintu nk'ivyo. Habandanije kandi no kuvuga yuko ngo Uburusiya bwokugwa muri bwa buryo bwo guhanahana amafaranga ku rwego mpuzamakungu buzwi nka SWIFT, ariko hakaza ingorane yuko ngo bibaye ibihugu bya Buraya ngo byoba bigirana ko ingorane zo kugura ivyankenegwa bigura mu Burusiya nka gazi yo gushusha amazu mu gihe ubu turi mu gihe c'imbeho. Naho ku ruhande rwa Amerika mu kiganiro yahaye itangazamakuru ABC News, umushikiranganje wa Amerika jeje imigenderanire Anthony Blinken we yavuze ko ngo yizera ko Putin azogerageza guhindura ubutegetsi muri Ukraine. Reka tumwumve. Ntabwo ndi mu mwanya wo kuba nagira icyo navuga ku bihabera ubu, ariko ibyo tuzi kandi biri mu mugambi w'Uburusiya ni ugushyira Kiev mu kaga, bakagaba ibitero ku murwa mukuru, hanyuma bakanajya mu yindi mijyi mikuru. Turimo kubona ingabo ziva mu majyaruguru, mu burasirazuba, mu majyepfo, kandi ibyo ni ibiri mu mugambi tweretse amahanga mu byumweru bike bishize. Naho ku mugabane wa Afrika ga Robert, abategetsi babivuga ku iki? Florentine, ku mugabane wa Afrika ufatiye ku gihugu kimwe kwaco bisa nk'uko umengo hariho ukwifata muri rusange, ariko ishiramwe ry'ubumwe bwa Afrika ryasohoye itangazo aho ryatangaje yuko riteye impungenge n'ibitero by'Uburusiya kuri Ukraine, ikavuga yuko hoba ihagarikwa ry'imigwano ubwa vuba kugira hirindwe yuko iyo ntambara yocika intambara ku rwego rw'isi. Gusa hari ubudasa umuntu yovuga nk'ibyakozwe n'igihugu cya Guinea, aho uburongoye icyo gihugu ubu muri iki gihe uheruka gutembagaza ubutegetsi Colonel Mamadi Doumbouya yafite icyemezo cyo guhagarika cyangwa cyo gukura ko ubuserukizi bwa Ukraine muri Guinea. Ivyo rero ngo yabikoze bitewe nuko ubwo buserukizi ngo bwasavye Guinea kuvuga bihagaze ku bijanye n'igitero cy'Uburusiya kuri Ukraine. Robert Patrick Misigaro, urakoze. Reka ubu naho twumve abadukurikira ku rubuga rwacu rwa Facebook ico namwe muvuga kuri iki kibazo ca Ukraine. Ivyo bimwe mu byo muvuga rero twabisomewe na Prime Ndikumagenge. Mpere kuri Ndikumana Muve avuga ati umuheto ushuka umwambi bitajana. Ukraine, abanyaburayi na Amerika barabashutse, none dore inyeshamba zarwanyaga Syria, Amerika yarazishutse, ibyazibayeho twarabibonye. Uwita Muhoza Mutuzo Cedric ati bishoboke ko Ukraine abasirikare ifise atari abasirikare buzuye. Ni gute igihugu gifatwa mu munsi umwe? Faustin Ndikubwimana ati Europe na Amerika byatsinzwe, natwe u Rwanda ubu dushaka twakwigaruriza uduce twa DRC na Uganda abakoroni badutwaye, kuko na UN nta kimaze.
Nestor Nduwimana ati erega Ukraine igafatwa no kuvuga yuko Rusi izoba ihambaye mu by'intambara ni nayo izoba ifise irya nyuma mu by'urugamba. Kerine nziza nawe ati none amakungu kuki adatabara. Sengiyumva Sildi avuga nk'abandi bamwe ati Amerika na Otamara bahenze ngo bazobatabara. Ni batabare rero. Ku banyafrika bakiri muri Ukraine, Yakub kuko avuga ati wakwibaza impamvu ibihugu bya Afrika bidafatiye ya mbere ngo bicyure abaturage babyo mu bihugu biba bitutumbamwe intambara. Amerika iteka niyo ifatiye ya mbere mu gucura abaturage bayo. Ese abanyafrika iyo babibonye buba batekereza iki? Ndangirize kuri niyo kwizera Clement arabiyo ntambara afatiye mu ruhande rwa Covid ati narabivuze ntigwatangura guturika ntuzosubira kumva bavuga ibya Covid. Urakoze Prime Ndikumagenge. Dukomereze ku mwihwezo ujanye n'ingaruka zishobora guturuka kuri iyi ntambara ivugwa muri Ukraine. Hari ababona yuko inkurukizi zishobora gutandukira imihingo y'isi kugera ndetse no mu karere k'ibiyaga binini. Aha bafatira ku kibazo c'ubutunzi gishingiye ku ruhara rw'Uburusiya na Ukraine mu gushorera amakungu, amasoko ntanganguvu n'ibifungurwa bigwiriyemwo ifu y'ingano. Navuganye na Teddy Kaberuka, umuhinga mu by'ubutunzi, atangira kumbwira aho impungenge kuri izo ngaruka zishingiye. Hari ubwoba bwinshi bw'uko abantu bavuga bati muri aka karere dutuyemo hari ibintu byinshi dutumiza hanze, haba ibijyanye na peteroli, haba ibijyanye na gaze, haba ibijyanye na cereal, ibinyamisogwe nk'uko tubyita. Ibyo byose rero iyo bitumizwa hanze, biriya bihugu byohereza ibintu byinshi cyane bijyanye n'ibyo bicuruzwa, ku buryo abantu batangiye kubona ko ari ikibazo gikomeye byatuma n'ibiciro bihita bizamuka. Uretse ko byanahuriranye n'uko n'ibiciro byari bimaze iminsi bikomeza kuzamuka, abantu baribaza bati se abacuruzi batangiye gutekereza ko ibiciro bigiye kuzamuka nabo bazamure, ariko ubwo bwoba burahari ko ibiciro bizazamuka kandi bishingiye ko hari muri biriya bihugu hari umutekano muke n'intambara. Ivyo birashobora kudushikira nk'ariya mu karere iwacu k'ibiyaga binini? Byadushyikira cyane kubera ko urumva nimba dukoresha peteroli, Uburusiya bukaba bwohereza peteroli hafi 12% ya peteroli icuruzwa ku isi, dukoresha gaze nyinshi yenda bitari nk'i Burayi, ariko dukoresha gaze mu guteka nko mu Rwanda no muri aka karere kose, kandi gaze nyinshi ituruka muri biriya bice. Dukoresha ibicuruzwa byinshi tugura mu maduka no mu alimentation bijyanye na cereal, haba ingano, haba n'ibiturukomokaho, umugati urazwi muri aka karere. Ibyo bicuruzwa byose hafi ya byose bituruka muri biriya bice, ku buryo rero impungenge z'uko byabura abantu bakazamura ibiciro byo zirahari, kandi koko birumvikana, nta muntu wabishidikanyaho muri aka karere, nabyo birahari. Hari ibihugu bimaze no kuvuga ko bishobora gufatira ingingo Uburusiya n'uburyo bita SWIFT nk'igihano cyo gishobora gukoreshwa gute ibintu byo guhanahana amafaranga hagati y'ibihugu. SWIFT ubundi mu buryo bworoshye kubisobanura ni ihererekanya ry'amafaranga, ariko urabona urugero, nimba umuntu ari muri Afurika agiye kohereza amafaranga nko muri Amerika cyangwa muri Amerika muri Afurika, hari amabanki binyuraho kugira ni nk'uburenganzira, ni nk'inzira ihuza murongo ryo kohererezanya amafaranga. Iryo rero nko muri biriya bihugu cyane cyane byo muri Aziya, haba Aziya y'Iburasirazuba n'i Buraya Iburasirazuba, icyo twita Eastern Europe, nabyo bikorana iyo transfer y'amafaranga. Biri mu bintu basa nkaho bashaka gukomatiriranyizaho cyane Uburusiya, kubera ko byo niyo wabifunga nta bihugu ibicuruzwa bikeneye ntago babibura. Bariho baragenda bareba bati si n'igiki twakomatanyiriza iki gihugu mu buryo natwe tudahomba. Muri SWIFT byo ntago ibihugu byinshi byahombera uretse Uburusiya. Ni kuki none ibihugu usanga bisa n'ivyigabuye kuri iyi ngingo nayo bitayihurizako? Iyi ntambara ni ya politiki urebye, kuko hari ibice bibiri. Hari igice kimwe kivuga gishyigikiye ko Uburusiya bwakora ibyo bikora, bakavuga bati n'ubundi n'ibihugu byateye imbere tujya tubona bigenda gutera Iraq bikavanaho ubuyobozi, tujya tubona barabikoze muri Afurika, Gaddafi bamuvanaho, n'imbaraga z'ibihugu bikomeye byakoresheje. Urumva ni abantu bavuga bati ibi turabirambiwe, n'ubundi abanyaburaya barabikora na biriya bihugu bikomeye. Hakaba n'abandi bantu bavuga bati nk'ihame ryo kuvuga ngo igihugu gifite imbaraga kuki gishobora kugenda kigafata ikindi kirusha imbaraga, nk'ihame ry'imbaraga gusa gukoresha imbaraga. Bakavuga batoya ni ibintu bitubahirije ihame rya kimuntu, ihame ryo kuvuga ngo buri muntu wese agomba kuba ku isi atekanye,
hari izo mpamvu, ariko hakaba n'impamvu z'ubukungu zo gufatanya mpuzamahanga, kubera ko buri ibihugu biba bifitanye umubano uvuga ngo nuterwa nzagufasha, nutera nzagufasha. Ibyo rero bituma bicikamo ibice. Hari ibihugu bivuga biti turashyigikiye cyangwa se ntacyo dukora kugira ngo intambara ihagarare, kugira ngo Uburusiya bubashe kugera ku cyo bushaka, ariko hari n'abavuga bati tugomba gufata ingingo, tugomba gufata ibihano byaca intege Uburusiya kugira ngo buhagarike intambara. Teddy Kaberuka, tugeze ku isaha imwe iburi minota murantunga nakoresheje isaha ntamenyereye gusoma, ni isaha imwe iburi minota 10 mu Rwanda no mu Burundi. BBC gahuza miryango Igoma ni kuri FM 93 n'ibice 8. Turakomeza n'ibiganiro vya BBC gahuza miryango, twerekeza mu Rwanda aho leta y'ico gihugu isaba abanyagihugu kwitabira ubwishingizi bw'uburimyi n'ubworozi mu rwego rwo guhangana n'ubuhombe bwoterwa n'ibihe by'ibiza bikunze gutera giturumbuka. Kuva mu mwaka wa 2019 leta yatanguje ubu bwishingizi bw'imirima n'ibitungwa canke amatungo biciye mu bigo bisanzwe bitanga ubwishingizi. Muri ubu bwishingizi rero leta yateganije yuko iha indishi kuri ubwo bwishingizi, aho umurimyi canke umworozi atanga igice c'ikiguzi cabwo, ikindi kigatangwa na leta. Mu myaka 3 ishize abarimyi n'aborozi bamaze guhabwa ayarenga miliyaridi y'amafaranga y'u Rwanda nk'ingurane y'ivyo vyarononekaye ku mpamvu zitandukanye. N'inkuru ya Jean-Claude Mwambutsa ari Kigali. Ibi n'urubura n'amazi durana ko yabyamishije kugira ngo urabibona. Ibi bigori byacu ndi mu karere ka Rulindo k'intara y'Amajyaruguru. Agronome Nkenuye Museveni haranyereka ibyangijwe n'imyuzure mu gishanga cya Bahimba cyari gihinzwemo ibigori ku buso bugera kuri hegitari 250. Mu bisanzwe igihombo cyari kuba cyinshi kuri aba bahinzi bibumbiye muri koperative Kopabama ihinga ibigori muri iki gishanga. Gusa ngo bari baherutse gufata ubwishingizi, bakaba bavuga ko igihombo kitazaremera cyane. Bwana Werarisi Habumuremyi niwe ukuriye aba bahinzi. Twari twiteze toni ziri hejuru ya 500. Twarishinganye, ubu nari guhungabana ku mutima iyaba tutarishinganye tugahora n'ibibazo. Igihombo cyaba gikabije cyane, ariko nubwo turi kubara igihombo, nibura twizeye ko aho twishinganishije bagomba kutwishyura. Bagiye kuza tubare. Aba bari barishinganye, ariko hari n'abahinga ku giti cyabo bari bagishidikanya. Gusa ibiza biheruka nabo ngo byabasigiye isomo rikomeye. Bahimba yaje horosa ari hepfo ku ntangiro, ibitengo byaturutse hano mu ishyamba ushobora kubutanga, nese murabona nazaga iki koko. Ntangiye birambiye bintera ikibazo. Ubuse abana bangenza batungisha iki? Kandi nabandi bagenzi banjye nabo twari turi mu nzira n'ubundi zo kubutanga rega. Nanjye ndimo gushakisha ayo mafaranga. Ubwishingizi ngomba kubutanga. Twari tubufite muri iki gishanga, ariko imusozi abaturage ntago bagira ubwishingizi mu mazu yabo no mu ngo zabo. Cyakora muri iki gishanga ho ngo twagiraga ubwishingizi. Ubwishingizi nk'ubu butangwa kandi no ku matungo, ndetse naho leta igafasha umuturage ku rugero rwa 40%. Hari abakibona urugero rwa 5% by'agaciro k'ikishingirwa rutangwa nk'ubwishingizi ari amafaranga menshi, ariko ngo ntaho byahurira n'igihombo umuturage agira iyo yapfushije itungo. Evariste Mutsindashyaka akorera ubworozi bwa kijyambere mu karere ka Bugesera. Mu nka zigera muri 5 ntibeshye natanze 91, kandi ishobora ku izo mpane zibaho zo guhura n'ibibagarira, kuba yavunikira mu ifamu nk'uko nk'izi nka zanjye zirurana nk'iyo nka ureba, ntabwo yajya munsi y'ibihumbi 800 mu gaciro nayihaye. Ibaze rero nk'ubwirwaye kancika, ariko mba mvuga ngo ipfuye ni ukubona inka nta kwirwa nsuhuza umutima ngo nsubire mu bibazo byo kuganya. Ubwishingizi ku bihingwa n'amatungo ni gahunda imaze imyaka 3, ariko se ni ryari umuturage yishyurwa n'ubwishingizi? Madamu Letitia Mahoro ni umukozi w'ikigo cy'ubwishingizi cya Radiant. Tumwishingira igihombo cyose ashobora guhura nacyo gituma igishoro yatanze adashobora kugera ku byo yifuzaga gusarura. Tumwishingira cya gishoro cye, akaba asabwa kwishyura ikiguzi cy'ubwishingizi cya 60%, leta ikamwunganira 40%. Ni kimwe no mu matungo, ishingira agaciro k'itungo rye, ku giciro nabwo yishyura 60%, leta ikamwunganiraho 40%. Yaba izuba ryinshi, imvura nyinshi, umwuzure n'indwara. Igihe bigaragaye ko umuhinzi yateye imiti
yarwanye na ya ndwara ariko bikanga bikamurusha imbaraga. Ku bijyanye n'amatungo naho harimo impanuka, gutemba, ishobora gukubitwa n'inkuba, ishobora kuribwa n'inzoka. Minisiteri y'Ubuhinzi ivuga ko mu myaka 3 abahinzi bamaze gushumbushwa miliyoni zikabakaba 700 ku gihombo bagize gitewe ahanini n'ibiza. Aborozi bo bamaze guhabwa miliyoni zigera kuri 500 mu gihe inkunga ya leta ku bwishingizi yahawe abaturage yibarirwa muri miliyoni 600 z'amafaranga y'u Rwanda. Jean-Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango, i Kigali. Arakoze Jean-Claude Mwambutsa. Reka ubu naho duha umwanya Yvette Kabatesi mu kiganiro Baza Muganga. Mwiriweho neza. Uyu munsi turaganira ku ndwara y'igicuri ikunze kuvugwaho ibitari bike. Turi kumwe n'inzobere mu kuvura indwara z'ubwonko n'imyakura, muganga Beni Iber Uwacu mu bitaro bya Ndera. Ni indwara abenshi batajya bakunda kumenya, nyamara irwarwa n'abantu benshi cyane, kubera ko kuri ubu imibare dufite nuko abantu bageze kuri miliyoni 70 ku isi aribo bayirwara. Tugarutse wenda no mu karere kacu, ubwo navuga mu gihugu cy'u Rwanda, ubushakashatsi bwakozwe mu myaka 5 ishize bwagaragazaga ko abari bafite indwara y'igicuri bakabaga hafi abantu 5 ku gihumbi mu Banyarwanda. Murumva ko ari abantu benshi cyane bafite iyo ndwara y'igicuri. Tugiye noneho mu ndwara nyirizina, umuntu yumvise igicuri ni indwara bwoko ki? Ni indwara y'ubwonko ikora ku turemangingo tw'ubwonko twita neuron, ikigaragaza ku bimenyetso umuntu ashobora kubona hanze. Ubundi indwara tuzi cyane cyane naho umuntu yitura hasi, akagagara, akazana urufuro mu kanwa, byashoboka akaba yanakwinyarira. Ubundi iyo niyo tuzi cyane, ariko ishobora kwigaragaza no ku buryo bundi butandukanye. Hari nk'umuntu ashobora gutitira nk'akaboko cyangwa akaboko n'akaguru ku ruhande rumwe nyamara atituye hasi, iyo akenshi ntibakunda kuyimenya. Hakabaho n'ubundi burwayi bw'igicuri nanone bukunda gufata abana, tunabona cyane aho umwana ageraho ukajya kubona uwasa nk'aho agiye mu yindi si, ntakurikira agasa nk'urirembuyeho gatoya, bimara amasegonda, nyuma hashira akanya kongera akagaruka atituye hasi. Iyo naho n'uburwayi bw'igicuri, nubwo akenshi budakunda kumenyekana, ariko aho babwira umwana ngo nko ku ishuri ukamubwira ko ashobora kuba adasinzira neza, bagahamagaza ababyeyi ngo umwana wabo bararangara nyamara arwaye iyo ndwara, bitangira akenshi ari uko byo twita ama absence, nyuma rimwe na rimwe kuzageraho azajya yitura hasi iyo dufatiranye ngo avurwe. Ni indwara rero ikomeye cyane ifata ubwonko bw'umuntu, bikimanifesta yagaragaza ku buryo butandukanye ku mubiri w'umuntu, harimo ibimenyetso nari maze kuvuga. Mu by'ukuri ikitera kirazwi? Hari ibintu byinshi cyane bishobora gutera indwara y'igicuri. Ubundi nababishyira mu byiciro bitatu. Hari indwara y'igicuri iza yizanye nta kitera kizwi, iyo niyo dukunda kwita epilepsy iri idiopathique. Ubundi bwoko bwa kabiri ni indwara ishobora guturuka mu ruhererekane mu muryango, umubyeyi cyangwa se ababyeyi bakaba yanduza abana, iyo twita ko ishobora kuba ari hereditaire. Iyo ngiyo inafata n'abantu benshi, kubera ko hari ubushakashatsi na bumwe buvuga ko ushobora kugera kuri abantu 2 kuri 3 ushobora kugira urwo ruhererekane mu muryango rw'iyo ndwara. Hakaba n'ubundi buryo bwa gatatu cyangwa ubundi bwo bwa gatatu bw'igicuri, ari nabwo tubona cyane, ari igituruka ku burwayi buri mu bwonko. Aha ndashaka kuvuga nk'umuntu wagize indwara yo ku bwonko cyangwa kwangirika ku bwonko, umuntu wagize stroke cyangwa AVC, cyangwa se umuntu ufite ikibyimba ku bwonko, cyangwa cyane cyane b'abana bavuka bananiwe, ubwonko ntubona oxygen ihagije, ubwonko bukangirika butangira kujya bagira izo ndwara yo kugagara. Ishobora no guturuka nanone ku guhinduka ku turemangingo two mu bwonko yo twita anomalie corticale, cyangwa se ikaba yaturuka ku mihindagurikire y'imitsi yo mu bwonko uko ikora, cyangwa se no ku zindi lesions zose ishobora kuba zagera ku bwonko. Ibi byose bigatera iyo twita epilepsy symptomatique dukunda kubona cyane. Ese nka buriya iyo umuntu agaragaje biriya bimenyetso akagira kuri kugagara, hari ikintu bamufashisha ako kanya cyangwa? Kera batubwira ko uyu muntu urwaye igicuri ubonye yituye hasi, rimwe ngo urahunga kugira ngo atagusurira, kugira ngo atakwanduza indwara, cyangwa se abandi bakubwira ngo uhita umushyira ikintu mu kanwa ngo kugira ngo atire mu rurimi. Ibyo rero rwose mvuge ko atari byo, ko ahubwo uyu muntu ubonye umuntu agize kugagara, ikintu cya mbere ukora uramwegera kubera yuko agusuriye, ntabwo wayandura, ukamuryamisha ku ruhande ku rubavu, ukagerageza ku buryo abasha yamacandwa asohoka abasha kuva mu kanwa neza. Ikindi kintu umusegura akantu ku mutwe kugira ngo adakubita umutwe hasi, kubera ko yari kunishikagurika ashaka gukomereka, washyiraho umusego cyangwa se umwenda wahinahinnye kugira ngo adakubita umutwe hasi. Ikindi umukuramo ikintu gishobora kuba cyamukomeretsa, urugero nka marinete, ubundi ukamureka kubera. Arakoze muganga na Yvette Kabatesi muri ico kiganiro kirangije ikiganiro cyacu kuri wa gatanu cari gihagarikiwe na Mark Niyonkuru. Mwakoze gukurikira BBC Gahuzamiryango.